Kao Guaha na Un Tungo? Pues udanay? Lanya. Un Tungo na ginanitatsina itutuhonya ikatso pat ketchup gifino Ingles. Bika na klasen satsa pat sauce ni makonno zanwihan pat katni. Loti mafatinas zan tomates. Ipago na tausa na klasen satsan ketchup mafatinas put si Henry J. Hines. Hana zi tomates gifinatinas niya satsa za tutuhon ikometsion ketchup gimet 876. Kao Guaha na Un Tungo na idzon Russia itano Alaska hasta 1867 anay Russia abendi Alaska para Estados Unidos por 7 millones de pesos. Kao Guaha Un Tungo na mafatinas estadística ni Departamento Sanidad giza Nueva York anay maadmiti na Guaha 17 millones na taka gidanklo na manzana ni maski doble cantidad na tautaw ni manyasaga gi ciudad. Kao Guaha Un Tungo na giza Finlandia masusedi ni na man nagwinaha gisan lagun sitkulon aptiko polat ni matungo komoy at daw gisatanmak durante verano pa tiempon maiti Guaha mas ki 70 días zan somnat 24 na oras. Kao Guaha Un Tungo na Nueva Zelanda inacion ni mas tumotso helado pat ice cream gimundo makano 28.4 litros por cada tautaw gi kada sakkan. Kao Guaha Un Tungo na zengin nacion ida California en lugar de estado siempre Guaha y mina 6 na mas danglo na ekonomia gimundo za mas rico ki nacion sihat at como Francia zan Rusia. Kao Guaha Un Tungo na estación tren Shinjuku ni gi distriton financiero pat komercio giza Tokyo ied mas mausa gimundo 3.5 milyon na tautaw man mamomokat gwe kada dia gianay Guaha mas ki 30 siya na plataforman tren. Kao Guaha Un Tungo na ifosa pat trench Marianas gitasin Pacifico ied mas tadong na lugar gimundo kana 11 metro gipapay ni Betasi tadomya ki Monte Everest na sinya omlat gihalomya ifosa. Kao Un Tungo na ginanifrino teko i palabra robot kumakilek niya esklabo pari tetso esklabo. Kao Guaha Un Tungo na Thailandia ied mas tifiet na nacion gimundo según estudion tautawis mundo 56% ni tautaw niya maadmiti na timan fiet gias asagwanyiha siha.